Ese hari igihe kizagera Lionel Messi avuga nk'umukinnyi utazigera agira umusimbura mu mateka y'igikombe cy'isi? Ese nyuma yo gutsinda Ubwongereza no kugera ku mukino wa nyuma wa World Cup 2026 ni ayahe mateka mashya yongeye kwandika? Hari uduhigo bamwe batigeze banabona, nyamara twayondiye amateka y'umupira w'amaguru. Muri iyi video ntitugiye kuganira gusa ko Argentina ageze ku mukino wa nyuma, oya, turasesengura impamvu Lionel Messi akomeje kuba umwe mu bakinnyi b'ibihe byose, n'ukuntu buri mukino akinira mu gikombe cy'isi uba ari urundi rupapuro rushya rw'amateka. Ariko mbere yuko tugira ku gahigo gakomeye kurusha utundi twose, hari ikintu cyabaye nyuma yo gutsinda Ubwongereza cyatunguye abafana b'umupira w'amaguru ku isi yose. Icyo nicyo tugiye kugarukaho gato mu kanya, bityo komeza urebe iyi video kugeza ku musozo. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel ya DC Sports TV, kanda subscribe, ukore like ndetse ukore na share. Lionel Messi yatangiye gukina igikombe cy'isi mu mwaka wa 2006. Icyo gihe yari umusore ukiri muto, ariko yari amaze kwerekana ko afite imana idasanzwe. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi amaze gukina ibikombe byinshi by'isi, ahura n'ibihe byiza ndetse n'ibikomeye. Lionel Messi yigeze kubura igikombe cy'isi cya 2014 ubwo yageraga kuri finale. Yahuye n'ibibazo bikomeye muri 2018 nabwo atsindwa n'Ubufaransa, ariko ntiyacitse intege. Mu mwaka wa 2022 yasohoye inzozi ze zo gutwara igikombe cy'isi. Benshi batekerezaga ko bari uzaba umusozo w'urugendo rwe muri World Cup, ariko Messi yagarutse mu gikombe cy'isi cya 2026. Hari ababibonaga nk'ikintu kidashoboka kubera imyaka ye, ariko yerekanye ko ubunararibonye, ubwenge mu kibuga n'ubuyobozi bishobora gukomeza gutanga umusaruro. Umukino wa kimwe cya kabiri wahuje Argentina n'Ubwongereza, isi yose yongeye kubona ko Messi ayoboye bagenzi be mu buryo budasanzwe. Nubwo umupira ari umukino w'ikipe, uruhare rwe rwagaragaye mu gutanga imipira y'ibitego, kurema uburyo bw'ibitego ndetse no gufata ibyemezo bikomeye mu bihe bikomeye. Iyo ntsinzi ntabwo yasize Argentina igeze ku mukino wa nyuma gusa, yanongera urutonde rw'amateka Messi amaze kwandika mu gikombe cy'isi. Hari uduhigo twamushyize mu cyiciro cyihariye cy'abakinnyi bake cyane ku rwego nk'urwo, dore ko Lionel Messi ari we mukinnyi wenyine umaze gukina finali z'igikombe cy'isi 3 zikurikiranya nyuma yo gutsinda Ubwongereza ibitego 2-1. Lionel Messi kandi akandi gahigo wamenye yakoze nuko Lionel Messi ari we mukinnyi ufite ibitego byinshi mu gikombe cy'isi kugeza ubu, dore ko afite ibitego 8 ndetse na assist 4. Ibi byose Lionel Messi abifite nk'umukinnyi umwe wa Argentina, mu gihe abandi wasangaga bafite ibitego bagiye bagabanya nka Harry Kane, aho we na Jude Bellingham aribo bakinnyi bagabanya ibitego byinshi by'ikipe y'Ubwongereza. Ariko se ni akahe gahigo kashimishije kurusha utundi? Ese ni ugukina imikino myinshi? Ese ni umubare w'intsinzi, cyangwa ni ukuba yarakomeje kugera ku mukino wa nyuma inshuro nyinshi? Nyuma yo gutsinda Ubwongereza, Lionel Messi ntiyagejeje Argentina ku mukino wa nyuma gusa. Hari amateka menshi yahise yongera kwandika, ndetse amwe muri yo ashobora kuzagorana cyane kuyasenya mu myaka iri imbere. Ibyo ni nk'urugero mbahaye ko Lionel Messi ari we mukinnyi wenyine umaze gukina finali z'igikombe cy'isi, cyangwa se ugiye kuzakina finali z'igikombe cy'isi inshuro 3 zikurikiranye. Messi yongeye kugera ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Mu by'ukuri si buri mukinnyi ushobora kugera ku rwego rwo gukina finali inshuro zirenzemo, dore ko Messi agiye kubikora, cyangwa se amaze kubikora inshuro 3. Imyaka myinshi ukina ku rwego rumwe rwo hejuru, ugahorana ubushake kandi ukagira ikipe ihoraho ihatana. Messi yongeye kubigaragaza mu mukino bakinnye. Iyo urebye urugendo rwe kuva muri 2006 kugeza uyu munsi, usanga rwuzuyemo gutsindwa, kunengwa, kongera kubyuka no kongerwa kwigaragara kw'imitima y'abafana. Niyo mpamvu benshi bavuga ko amateka ye atubwira ko gutsindwa atari iherezo, ahubwo ari intangiriro yo kongera kubaka izina. Lionel Messi muri 2018 amara gutsindwa n'Ubufaransa, yafashe umwanzuro wo gusezera mu ikipe y'igihugu ya Argentina. Nyuma y'ibitutsi byinshi yavugwagaho ndetse n'amagambo atari meza, we ubwe ku giti cye yahisemo gusezera. Gusa federasiyo y'ikipe ya Argentina ndetse n'igihugu bafashe umwanzuro wo kwicara nyuma y'uko abakinnyi benshi bari basezeye, bashyiraho umutoza Lionel Scaloni ndetse n'umutoza umwungirije Pablo Aimar. Uyu Pablo Aimar niwe mukinnyi wenyine Lionel Messi afata nk'icyitegererezo cye mu mateka y'umupira w'amaguru, dore ko yakinaga nimero 10 mu gihugu cya Argentina. Ibi bikimara kuba, Lionel Scaloni yicaje abakinnyi bose b'ikipe ya Argentina abereka ko kizigenza cyangwa se bagomba kugenderaho ari Lionel Messi. Ibyo bikimara kuba, Lionel Messi yemeye kugaruka mu ikipe y'igihugu. Umwaka wakurikiyeho na 2022 Lionel Messi yagarutse neza cyane na bagenzi be, aho yahise atwara igikombe cy'isi atsinze Ubufaransa ibitego 3-3, bakajya muri penalty. Lionel Messi agatwara igikombe cy'isi batsinze muri penalty. Ikindi gitangaje nuko Messi yakomeje kuba umwe mu bakinnyi bagize uruhare rukomeye mu gutsinda kwa Argentina muri iri rushanwa. N'ikimenyimenyi niwe mukinnyi wa Argentina
ufite ibitego byinshi, dore ko afite ibitego 8 wenyine. Afite ibitego 8, afite assist 4, ndetse yagerageje n'uburyo bukomeye bwari kubyara ibitego bugera kuri 4. Messi kandi niwe mukinnyi wagerageje gucenga bikamuhira inshuro nyinshi, dore ko yabikoze inshuro 26. Nubwo imyaka yagiye yiyongera, ubushobozi bwe bwo gusoma umukino, gutanga imipira ifungura abarutayizamu no gufata ibyemezo bikomeye ntibyigeze bigabanuka. Messi ku myaka yo 39 ni umukinnyi ugishobora guhindura umupira, dore ko match yarangiye Messi atanze assist 2, igitego cya mbere cyatsinzwe na Enzo Fernandez ndetse n'igitego cya kabiri cyatsinzwe na Lautaro Martinez. Hari abakinnyi benshi batsinda ibitego byinshi, ariko hari n'abahindura umukino badakoze ku mipira inshuro nyinshi. Ibi nibyo Lionel Messi yakoze. Ubwongereza bwize Messi impande zose ndetse biga akaguru ke k'ibumoso. Gusa ibi Messi byose yabihinduye nk'ubusa mu minota 10 ya nyuma y'umukino, dore ko Messi yahise atanga imipira 2 ivamo igitego, Ubwongereza bukaba butashye gutyo ari ibitego 2-1. Nyamara Ubwongereza bwari bwagerageje bugafunga Messi uko bushoboye kose, ariko ibi bikanga. Hari ikindi benshi batitaho, Messi yakomeje kwiyongera ku rutonde rw'abakinnyi bafite intsinzi nyinshi mu mateka y'igikombe cy'isi. Buri intsinzi ya Argentine iba ari irindi ntambwe yinjira mu mateka. Ntago ari amahirwe gusa, reka ni imyaka isaga 20 akina ku rwego rwo hejuru, ahangana n'ibisekuru bitandukanye by'abakinnyi, dore ko yakinnye na Ronaldinho, Zidane, Kaká, Rooney, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé ndetse n'abakiri bato bazamuka muri iki gihe. Ariko kugeza uyu munsi Lionel Messi aracyari ku rwego rwo hejuru. Hari abantu benshi batekereza ko urugendo rwa Lionel Messi muri World Cup ruzarangira adatera igikombe. Ibyo ndabikubaza. Nyuma yo gutsindwa n'Ubudage ku mukino wa nyuma 2014, hari n'abatangiraga kuvuga ko atazigera agera ku rwego rwa Diego Maradona. Gusa ibi hamwe n'umutima ukomeye ndetse no gukora cyane yaje kubigeraho atwara igikombe cy'isi muri 2022. Nyamara imyaka yakomeje kugenda, Messi nigeze areka gukora cyane. Mu mwaka wa 2022 yegukanye igikombe cy'isi, maze benshi bavuga ko nta kindi yari asigaje gukora. Ibi byavuzwe n'abantu benshi, ariko icyo abantu batari biteze nuko azagaruka mu gikombe cy'isi cya 2026 akobora Argentine kugeza ku mukino wa nyuma. Ibyo ubwabyo ni amateka akomeye agaragaza ubushake, ubunyamwuga n'urukundo akunda igihugu. Ariko nubwo aya mateka yose akomeye, hari kamwe gashobora gutuma Lionel Messi yinjira mu gitabo cy'amateka ku buryo bishobora kuzagorana cyane undi mukinnyi wese kukamurenga. Aka ni akahe? Aka ni uko Lionel Messi iyi finale ariho ari ya gatatu, nayitsinda azaba atwaye igikombe cy'isi cya kabiri yikurikiranye. Ako ni agahigo katigeze gakorwa n'undi wose. Muri iyi video turebeyemo amateka akomeye ya Lionel Messi. Ese wowe kugeza ubu Lionel Messi uramwemera nk'umukinnyi ukomeye cyane ku isi kurusha abandi bose? Ese ibikorwa bye byo kuba agejeje finali 3 azigezaho Argentine si amateka akomeye? Kimwe mu bintu bitangaje kuri Lionel Messi nuko atigeze yubakira amateka ye ku mpano gusa. Yubakiye ku kwihangana, gukomeza gukora cyane, kudacika intege n'ibindi. Mu myaka yashize benshi bavugaga ko igihe cye cyarangiye. Hari n'abatekerezaga ko atazongera gukina ikindi gikombe cy'isi, ariko Messi yahisemo gusubiza abantu mu kibuga aho kubasubiza mu magambo. Dore ko yabigaragaje mu bikorwa ndetse n'imibare yo kugeza ubu iramuvugira. Kugeza ubu mu gikombe cy'isi cya 2026 yakomeje kwerekana ko imyaka atari yo ikina umupira, ahubwo ubunararibonye, gutuza no gufata ibyemezo byiza bishobora guhindura umukino kurusha umuvuduko. Cyekereza umwana watangiye kureba Messi mu gikombe cy'isi cya 2026. Uwo mwana ashobora kuba uyu munsi afite hafi imyaka 25 cyangwa irenga, ariko aracyabona mu gikombe cy'isi uwitwa Lionel Messi akina kandi akina neza. Ibyo nibyo bintu bibaho gake cyane mu mupira w'amaguru. Niyo mpamvu izina Lionel Messi rivuzwe, benshi bahita batekereza ku kwihangana, ubuhanga, urugendo rudasanzwe rwuzuyemo amateka. Ese wowe ubona Lionel Messi yamaze kuba umukinnyi ukomeye kurusha abandi bose mu mateka y'igikombe cy'isi, cyangwa hari undi mukinnyi ubona ukwiriye kumurusha? Andika igitekerezo cyawe hasi muri comment, ndaza kugusubiza tuganire. Niba ukunda izi nkuru zisesenguye amateka y'umupira w'amaguru n'ibibera muri World Cup cyangwa se mu gikombe cy'isi cya 2026, ntuzibagirwe gukanda like no kwiyandikisha kuri GC Sports TV, ubwo ndavuga subscribe. Buri munsi tubagezaho amakuru agezweho n'isesengura rituma usobanukirwa neza iby'isi y'umupira. Murakoze cyane kuba mwakurikiranye video kugeza ku musozo.